Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Jazakallahu anna khairan ma jaza nabiyina an ummatihi wa sallallahu alaihi wasallam alaika daiman abadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Aba Bakri Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Assalamu alayka ya Umar ibn Khattab. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, salam sejahtera ke atasmu wahai junjunganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke atasmu wahai Nabi Allah, salam ke atasmu wahai kekasih Allah. Semoga Allah membalasmu sebaik-baik balasan atas jasa terhadap umatmu, dan selawat serta salam senantiasa tercurah kepadamu. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam dan keberkatan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Ya Allah, kami kini berdiri di sisi makam Nabi-Mu yang mulia, kekasih-Mu yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kami cintanya, cinta orang-orang yang mencintainya, amal dengan sunnahnya, istiqamah atas syariatnya, dan himpunkanlah kami di bawah panji pada hari kiamat nanti. Ya Allah, ya Allah, ya jadikanlah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat kepada kami pada hari kiamat. Rezekikanlah kami untuk menziarahinya berkali-kali di dunia, ya Allah, dan bertetangga dengannya di syurga Firdaus yang tertinggi bersama para nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Ya Allah, ampunilah kami, ibu bapa kami, keluarga kami, guru-guru kami, mereka yang menyayangi kami kerana-Mu, dan mereka yang berbuat baik kepada kami, serta seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Wahai Rasulullah, kami datang menziarahi-Mu dengan hati yang gembira kerana dapat dekat dengan-Mu. Namun kini kami berpisah dari-Mu dengan hati yang menangis dan berat. Andai air mata mampu mendekatkan kami kepada-Mu, nescaya ia tidak akan berhenti mengalir. Dan andai rindu ini mampu menyatukan kami dengan-Mu, nescaya kami tidak akan berjauhan lagi. Ya Allah, ya Allah, satukanlah kami bersama Rasul-Mu yang terpilih di dalam syurga. Kurniakanlah kami minuman dari telaga yang mulia, yang tidak akan membuat kami dahaga selamanya. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, kami harus berpisah, dan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, kepada Rasul-Mu juga, ya Allah. Apapun hajat-hajat kami yang tersirat di dalam hati kami, ya Allah, Engkau angkatlah dan Engkau ijabahlah doa-doa kami agar kami dapat ke sini lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apapun masalah kami, ya Allah, dengan syafaatnya Rasulullah, ya Allah, Engkau selesaikanlah masalah kami, Engkau angkatlah segala masalah kami. Kami punya penyakit, ya Allah, angkatlah penyakit kami, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat jalan, selamat tinggal ya Rasulullah. Okey. Dah? Okey, sekarang kita berada di Madinah Airport. Kita akan berangkat pulang. Kita akan masuk ke Dubai. Setelah itu Dubai duduk 3 hari, barulah kita pulang ke Singapura. Sekarang kita ada di Madinah Airport.
Okey, kepada siapa yang DIY daripada Hotel Madinah nak pulang ke airport, nak collect air zam-zam, turun dekat dia punya daripada taksi, langsung belok ke kanan. Di situ kalau kita nak collect air zam-zam. Okey, di sini tempat kita nak collect air zam-zam. Apa yang perlu kita buat, kita tunjukkan pasport, bayar dekat cashier tu, kat situ, langsung boleh collect kita punya air zam-zam. Okay, kita tunggu kaunter open. In Madinah Airport to Dubai. Okay, kita dah sampai dekat Dubai Airport. Saya terpaksa rehat kena GERD balik, tapi tetap berjuang demi tidak menghampakan anak-anak. Beginilah keadaan Dubai Airport, sepi. We still at Dubai Airport, going towards the Uber. Okay, Don dengan Arfa lagi tengah booking for Uber or Grab. Sekarang kita tanggal 12 Oktober. Okay, jangan patah semangat, berjuang. Okey, kita sekarang menuju ke Uber ataupun taksi. Wah, jauh juga kan nak pergi tempat dia punya tu, Uber punya apa, book taksi. Itu kereta. Okay, the car is coming. This is the car, Toyota. I don't know what Toyota lah. Okay lah. Okay. Sekarang kita nak menuju ke tempat apartmen kita, Airbnb. Okey, beginilah bandar Dubai, penuh dengan bangunan tinggi-tinggi mencakar langit. Okey.
sekarang kita dah sampai dekat dia punya apartmen. So, penat. Okay, now we are at Dubai Mall. Wah, besar gila lah ini. Al-Baik pun ada kat sini. Texas Chicken. Okay, dekat Dubai pun ada Wendy's. Wendy's Singapura dah tutup.
Mak Haji shopping ah, Mak Haji. Mak Haji shopping ah, Mak Haji. Balik umrah je tak ingat dunia terus lah. Ha? Balik umrah tak ingat akhirat dah, dunia. Ini pun pakak juga dia ni tau. Alamak. Dah lah bakal aku naik kereta mewah lah. Kau tahu ada kereta mewah ni kan. Alamak. Ingat apa naik kereta mewah sih. Angkat tangan, angkat tangan. Tadi kan pergi kita kat depan airport. Kita kan bagus Ini kita bersabar juga, bersabar juga. Ini semua bukan kita yang rancang, Allah yang merancang. Seatbelt, please. Ya, seatbelt. Okey. Silam tak? Ada cermin lah. Tak boleh lah, tak boleh angkat lah. Macam aku tahu macam tak kena lah dengan dia. Beginilah keadaan di Dubai. Bangunan-bangunan yang mencakar langit. Orang-orang semua belanja, shopping. Okey lah. Memang dunia lah bagi, heaven bagi orang-orang, especially dekat Middle East lah. Anyway, Alhamdulillah kita dah sampai pun injakkan kaki kita dekat Dubai. InsyaAllah kalau lain waktu, kalau Don ke Arman nak belanja lagi, boleh. Okay, this is our Airbnb tingkat 7 704. This is the kitchen. Wah, dia punya kitchen boleh tembus dining Ada dining. Wah, oh saya. Alamak. Oh, ini toilet. Wow, this is the apartment. Kita ke, oh ini ada bilik. First bedroom is very small for one person. This one for our maid lah. Okay, this is for our maid. Okay, sorry Sleep apa? Sleeping Wow, this is the master bedroom Wow, this is the master bedroom. Wow, so big Okay, room number 1. Okay, go to the toilet. Okay, now we go to the room number 2. Okay, this second room. Okay, dia punya window. Jom sini lah. Place is Old Baladavia Street. Old. Okay, the other side, on your right side, there's a boat where you can ride a boat. Bayar 1 dirham.
Okey, sekarang kita tengah menuju tempat shopping barang-barang yang ada dekat Dubai. Macam-macam ada. Asal bawa duit je semua boleh belanja. Malaysia, Indonesia. Saffron rupa itu macam What talking you? saffron. Oh, saffron. I see. How saffron? Okay. Against cancer. I see. So you don't buy, ah? I buy. You buy. You must Buy. I no buy. You must buy. You must. I know many dia. For this one. Oh my god. Disgusting. Okay, 35. Okay, or 1 kilo chocolate, 200 grams, 350 grams. You come with me. One packet is 700 grams. Okay, now we are going to the gold souk. Don nak belikan ini ya, wedding anniversary punya gold untuk Arfah. Yeay, jangan tak jadilah Hamzah ni. Alamak, 7 anniversary punya lah. There are so many gold here. Mana kiri kanan semua gold. Jangan tak jadilah. Mana kiri kanan gold. Wah, tengok semuanya gold. Jangan tak jadilah. Afra minta yang lebih-lebih sikit apa? Kiri kanan semua. Wow. Apa jam? Puan ini Arfah? Apa je. Apa rasanya bila tu dapat? Beli tak ada rasa. Oh, dia belum beli. Oh, okey dia belum beli. InsyaAllah nanti dia beli. Mana yang? Yeah, for this one. Yang itu. Besar. Mahal juga. Mix gold ke ada dia? Best price. Discount. Wah, mahal. Mak dia tak boleh pakai D. Mak nak kena pakai diamond. Dia mak emas dah banyak. Diamond lah. Diamond mahal. Awak belikan. Ya Allah Akbar. 192 is your for this one. Good price. And you can claim back the tax also. Belum. Tax sama harga dengan apa punya. The tax like a 86 dirhams. Cost like a 1733.
About the same is fine. Okay, Don, which one lah? Dia buy ready yang mana satu, Don? Beli yang mana? Birthday gift. Birthday gift or anniversary Okay, this is the one Harga dia mana harga dia? Okay, Arfa, apa perasaan awak? Alhamdulillah. Wah, ini betul-betul punya itulah. May Allah bless him with more good health, long Oh life, my so can buy me more God. gold Okay, rings. alamak. Okay, And your turn, kau waiting for you. Pegang. Okay, my wife. This one lah. Okay. Okay. Can see what? Can like that, right? Okay, Can. Okay, this one anniversary my wife anniversary so Masya Allah, sister. Masya Masya Allah. May Masya Allah, God mother. bless you, Alhamdulillah. Don't forget this one from me Oh, thank you. Oh, my beloved husband. Thank you. not husband, husband. Habibi. Yeah, Habibi. Habibi. Yeah, Habibi. So this one Okay remember Thank you. You okay You sakit perut? You demam already? Okay. See lah boss, I come here See. Actually one ring. Actually one ring. Now become two. Okay, so this at last. Box എടുക്കാം സെയിം ബോക്സ് തന്നെ എടുത്തോ മറ്റൊരു വേറെ കൊടുക്കണം Now we are at welcome to Dubai Outlet Mall. Sedang menuju ke masjid yang the Grand Mosque in Dubai. Okay, this is where you buy the ticket to enter the Grand Mosque. There's a booth M8. Ini apa yang
Dia ada mall ada. Oh, dia punya mosque pun ada mall juga Kita dah berapa kilometer I think ada dalam 1 kilometer tak jalan. I'm not good at gauging berapa klik kita Come on, you jalan. so poor I don't know your. Ada lah. Berapa klik kita jalan. Macam lah. Why you must know? Is that an information you need to Yeah, because I need to know. The viewer need to know. view? Subscribers. Yes, the subscribers need to know. See, you are not in this line, so Sorry, I got alamak. Dah kat aircon sekali keluar panas pula. Aduh. So here we are in the Sheikh Zayed Mosque. So the Sheikh Zayed Mosque, it's one of the largest mosques in the country, one of the most beautiful mosques in the country. So the mosque, it's a place for the Muslim people. All of the Muslim people, they have to go to the mosque.
Ada berdekat sini Maria, Maria, mana ada? Okay, now anything to say before we go home? Haven't go home yet. Yalah, we are going home tonight, right? Okay, tonight, yes. I want to recommend this apartment, Sonder by Marriott, Convoy. Very good, very spacious, good for families. And what's the name of this apartment? It's Sonder by Marriott, Convoy. Okay. Is it very convenient here? It's okay. It's very near Dubai Mall, which is very dangerous. There's also a smaller mall here. We went last night, City Walk. Oh, City Walk. There's New Balance, Adidas. Oh. Okay. Jacini, you have anything to say? Nothing to say because I have to go back already. Oh. Sad. Very sad lah. What about you? Anything to say? Okay, first and foremost, I would like to take this opportunity to thank my 2 children who has been very caring and sharing. Okay, and then no doubt this place is really a very nice place to stay. I strongly recommend it. Anyone who wants to come here can ask Arfa or Don. Okay, thank you.